एडवर्टीजमेंट सिंगी अतोन सेल सिंगदोकनबा लुपा लाख यांखई काइथोकनबा सीएम न खंगनख्रे मणिपुर लेंगा की तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगना हापकिबा एडवर्टीजमेंट की तोंदुना लेरिबा सेंफम सिंगदोकनबा स्टेट की चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार दा प्लानिंग डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेशन फंडगी लुपा लाख यांखई काइथोकनबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंगबम बिरेन खंगनख्रे इम्फाल के नुपी लाल कम्प्लेक्स पांथोप थौरमदा सरुक याब लोरब तुंगदा मफमदुदगी थोरकपदा पाउसे असिना एडवर्टीजमेंट की सेंफम पिथोक्तबदगी पाउसे फोंगब लेपगी वाफम अमा लाक्लिबसिगी मतंगदा हंगबा वहंग अमगी पाउखुमदा सीएम न मथकी वाफम असि फोंगदोक पनबा याबदे मणिपुर की सिंग अमसुंग तमदा फोंगलिबा पाउसे सिंगदा तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट की हापखिबा एडवर्टीजमेंट सिंगे सेंफम असि लुपा करोड़ 10 की मथक्ता ओइगने हाइरिबा सेंफम सिंग असिगे वाफम अमा फाउबा ममुत ताना नैनद्रिङैदा चीफ मिनिस्टर न लुपा लाख यांखै खक काइथोकलगा कया कया येनगदौरिबनो हाइबा चममनब वाफम ओइगदौरे चीफ मिनिस्टर न लुपा लाख यांखै खक काइथोकलगा पाउसे सिंगना हौजिक थेंगनरिबा अवाबसि करी अमता कोखनबा ngamloi हाइरे हाइरिबा सेंफम सिंग असिदि DIPR मथनता मीडिया सिंगदा पीबा एडवर्टीजमेंट की सेंफम फाउबा पिथोकबा कोनरोय DIPR की एडवर्टीजमेंट खक्तदा पाउसे अमद लुपा करोड़ अमगी सेंफम तोनबा लेरे स्टेट न मीडिया सिंगबु यौखननबा अमसुंग लैंगाक मपुंग फाना चटमिनबा यानबा तोंदुनु लेरिबा सेंफम सिंग असिगी मनुंगदा चादा यांखै रोमगी चांगदा पीरगदे एडिटर गिल्स मणिपुर अमसुंग हिल जर्नलिस्ट यूनियन की मिहुट सिंह खरा मखै वारौबा फगनी हाइनरकले नुपी लांदा सरुक याखिबे इमा सिंगी मफमदा मियामना इकाई खुमनबा उतख्रे लालहौबा यावगे का यावख्रो पॉलिटिक्स तौगे हाइरगना चुमना तौबीरो बीरेन लमदम असिदा पॉलिटिक्स तौदुना मियामगे थौगल तौगनी हाइना सोंथोरगलिबा मियोई सिंगी मरक्ता लालहौबगा समनरगा नम हादुना बोट फंगनबा होटनरे हाइबगी पाउ लैरे तसेंगना लालहौबा यावगे हाइरगना यावबीख्रो पॉलिटिक्स तौगे हाइरगदि चुमना तौबियो हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंगबम बिरेन फोंदोख्रे वाफम असि ngarang मणिपुर लेंगाकना सिंधुना नुपी लाल मेमोरियल कम्प्लेक्स पांथोकिबा नुपी लाल निंगसिंग थौरमदा फोंदोखिबने थौरम अदुदा चीफ गेस्ट की वारोल पिरदुना एन बिरेन मखाताना हाई लमदम असिदा लरिबा पॉलिटिशियन सिंगे मरक्ता लालौबा सासिनबा सिंगा समनरगा पुन्ना चटमिनदुना मियामदा अमदि महाका लंबा तौगदुरिबा कैंडिडेट सिंगदा किहन खंगंदुना बोट फंगनबा होनबा यावरे हाइबा खंगले मिसक सिंग अदु मसक खंगदोकनबा पुलिसना कुपना थिजिनगदबने असिगुंबा एंटी नेशनल ओइबा मियोइसिंग असे यारिबा मखै पॉलिटिक्स ता संगंदनबा होनगदबने पॉलिटिक्स ता संगदुना मियाम की थवल तौगे हाइना चोंथोरकलगदे कांगलोन चुमना पॉलिटिक्स तौबियो नत्रगा लालहौबा यावगे हाइरगना यावबीख्रो अनिमक तुना चटमिनबदी यारोय हाना असिगुंबा चटनबी असे लैरमलबसु हौजिक पालिबा लैंगाक असिगे मतम असिददी खक याबा ngamloi हंदक अंड्रो असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा मफम अमदगे खुलाई खरा यावबा वाटर टैंकर अमा फंगबा ngamkiba adu मणिपुर पुलिस के अचौबा माई पाकपा अमने हाइरिबा वाटर टैंक अदु लैबा मतमदा मसिंग अहुम सुखी हाइबगी पाउ अमसु निम्फु निम्फु ngangnare मरम असिना पुलिस नसु हिरम असिदा अहेनबा मिजेंग संगदबने लैंगाक असिना स्टेट असिदगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोखनबा कन्ना तकनदुना लाकले मखा तानसु तकनखिगने अदुबु स्टेट असिदा हौजी हौजिक लालौलुप खरा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु चनदुना लैबा मदे अतै लालहौलुप कयामरुम लैबा मरमना एक असि खुदत हेक लौथोखननबा होनबदा खुदोंग चादबा खरदे अदुमक मायोकनै अदुमोइनमक लैंगाक असि हेक लाकपदगे यामना कन्ना होनदुना सिक्योरिटी फोर्सिंगना मियामदा मियोट मिनै चथबा अदु लेपख्रे हाइना लौबा याय लमदम असि चही 5 की ममांगदा मिहात पुंग अमा ओइरमलबसु लैंगाक असि लाकपदगे तंगदु लैताबा खुनाय अमा ओहेनबा ngamlei सिक्योरिटी फोर्सिंगा मियामगा अफबा मरी सागटपा ngamlei मतम अमदा अइखोइगी इमा इवेल सिंगना अमम मथेंगदा मैरा संगदा अमदि लंबी लमजाउदा यारकलंबा अदु हौजिकति तौखिद्रे असिगुंबा फिबम असि मखा ताना अदुमक थंबा ngamnaba होटनमिनसे मसिदा पॉलिटिकल पार्टी खरना मिखल मयागी बोट फंगनबगिदमक सिलोंगदगी लुसिंगबनी हाइबा खरा लाकलगा लमदम मसिदगी अफस्पा लौथोकदबनी हाइना इबा बैनर अमा पाइसिलगा ngang sakliba अदु मियामदा उत्साइनबा होनबनी हाइखे महाकना मखा ताना हाई सर्विसता लरिङै मतमदा मियामगी अमदे लैवाकी याइफनबा थबक अमता तौरमद्रगा थबक्तगी पोथाख्रबा तुंगदा पॉलिटिक्स ता चंगलगा लैंगाक असिबु हुंदुना ngang थेंगनरिबा अदु वाइखुगी लिचतने वाइखु हाइरिबा तिन कांग मखल असिदे मी मरक्ता लैगदबा नत्ते लोकता लैगदबने लमदम असिबु सिंगापुर गुमना
चाखुटपा लमदम अमा ओहेननबा पांडमदा चिंग अमदि तंपाकी मफमसिंगदा मॉडल विलेज खरा सेमगतनबा प्लानिंग तौबा हौरे स्टेट असगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगे ब्रांड अममम खुदम ओइना उख्रुलगी चंप्रा तमेंगलोंगी कोमलाना चिंगबसिंग असे मरांगना पुथोक्तुना सेनमिलोन फगतहननबा होनगनी हाइनसु महाकना मखा ताखे इंडिया की डेमोक्रेसी दी फिजंग ने मिलिट्री न पानबा लमने इंडिया की डेमोक्रेसी असिदी फिजंग ने मिलिट्री न चलाइबा लमने पॉलिटिकल पार्टी सिंग न अफसपा लौथोकनी हाइरिबसिदी मिखल मयागी तानी हाइना लालौलुप अमगी हानगी चेयरमैन आर.के. मेगेन सनायाइमना पाउमी सिंग द फोंगदोखरे इम्फाल की नुपी लाल कॉम्प्लेक्स दा ngarang nungthel pung ahum lom tabada layoi khraba ima singi mafamda haikat laikat tamlaba tungda R.K. Megena paumi singda haike Manipur khakta natana yumthang nariba state singda aphaspa lokthokani haina political party singna lauriba se matam matam gi oina bot khombagi khudong saba launa bo hona bane handakta Nagaland ge Mon district thokiba thokdok adu samna lokhom thokte thokdok aduna ek ase lamdam masidagi maru phungna lokthokadabani haiba sengna taklabane UN ge Human Right Council da yauriba malem gi laibak nifuga taretna aphaspa asi lokthokadabani haina India government ta khangan khrabane adubu India government hauzik phauba thawa sadana laibane maramde aphaspa lokthokhrabade Indian Army na operation chathabangam loi haina muktuna laibadagene maram asina India government ase Army na panba laingak ni haibada haiman ba thokloi laikhidraba COVID warrior amage loina bige wa laingak na tabidre CM da haisi da taretlak phone taure paukhum phangdre Manipur laigang na COVID warrior ni haina laukthokraba tungda mathau pangthokbada laikhidraba singda pigadaba khudong saba pinaba thoksil amata laitre laikhidraba COVID warrior amage loina bigi wa laingak na tabidre haina piendaba phongdorokle Manipur Police ke Narcotics Affairs of Border da Constable 0901175 oina thabak tawramba laikhidraba COVID warrior asigi loina bi yumnam Irai laimana lainga ki mateng nina bagidamak Chief Minister da haise CM da haise ki telephone da tarelak hanna wari sare adubu ngasi phauba paukhum ama phauba lakhidre haire pausi asiga khanana wari sanabada irai laimana haike mahaki mapuroiba mayang Imphal konsak mamang laikai dage yumnam ibungo sahi 37 apokpagi ming Chandramani mamang sahi 2020 ki August 18 da COVID positive oiduna RIMS Hospital da laikhide Mahaki mapuroiba positive oikibadu Chief Minister ge War Against Drug haiba campaign ki makada faraba nupi ama police custody da thamkhe nupi adu COVID positive oirambadage mahakpu puthok pusin tawbada yauba personnel sing test tawrubada mahaki mapuroiba su positive oirambane mahakna makatana hai mamang sahi ki August 2 da mahak positive oire haiba khanglakhibane thinthaba tawdana mahak RIMS Hospital da pukhatuna layengkhe ningsha honba nungai tabagi wakat lakbadagi mahak ventilator hapkhe adubu laibak thibade RIMS Hospital da oxygen supply tawbada bera tawre haibagi wathok ama lakbadu da mahak su yauki amasung thogdoktu da mahak laikhide mahaki mapuroiba laikhidraba tungda COVID-19 laisa thengnabada laingakna police personnel singsu frontline warrior ni haina laukthok bekhe frontline warrior sing asina mathau pangthokpada positive oiraktuna laikhidaba thoklagade laingakna pigadaba khudong sabadu personnel singi oina laukthokide Doctor amasung medical staff singide central government ki scheme amagi makhada lupa lakh yankhai insurance amamam yahun khe adubu police personnel sing amadi atai COVID warrior ni haina laukthok piramba singidamakta de masi tawgani haibagi akaknaba thoksil ama phauba sembiramba thengnade haikhe pikliba machanupa thamlamlaga lainga ke loisang singda ngaihak leitana wasat wanom tawbagi khudong sabasu leite adum oinamak Chief Minister Nongthongbam Biren Chief Secretary Joint Secretary Home mathang unaduna mahaki mapuroiba laikhidraba tungda COVID warrior ama oina laikhidabagi pifam thokpa sing pibi nabade takna khiba laikhre CM da haisi haibagi telephone number aduda tarelak tawbada mahaki wakat ase Chief Minister unaraga amukta haijage haikraba phawbada paukhum amata pirakhide amukna miyoi amana phone pairakani aduga amuk tawbada atopa amana amuk phone pairakane ahanba phone tawbadu da haikhiba dugumna mathang tarelak phone tawbada chap manana wari lidaba yadabadawna tawre chap chaba Chief Minister gi paukhumde ngasi phauba taba leite haire mahakna makatana hai mahaki mapuroiba yumnam ibungo oxygen puthokpa fail oiduna RIMS ta laikhidabani haibagi matangda Imphal West ki Deputy Commissioner N Pravin na chairperson oiba inquiry committee ama mamang sahigi
April 14 semki adubu committee asigi report ngasi phawba imung manunggi miyoisingda khangan birakte laiva ki luraba tanfamda frontline warrior ama oina thabak tawkiba mahaki mapuroibana positive oiraktuna laikidabadu laingaksu department su khanglabane adubu akhanaba thoksilama phawba semdabana maram oiduna claim tawbadasu khudong sadaba mayoknare hiram asigi matangda lainga midyeng changbiraga police personnel amana mathau pangtholingaida laikidaba singda piba khudong saba singadu mahaki macha thangnabagi pihanninge kumza 2009 da thabak sanglakhiba maramna pension phangbagi khudong saba su laikhidre maram aduna GIS amasung life insurance kumbagi apikpa senpham khara khaktuna imung manung pubagi oithokpa laite hiram asida lainga ki midyeng sanghaningi haire jojo bu pungning thagotkhre handakta UAE dagi India da puraktuna Hyderabad da pangthokiba Metics Fight Night 7 da nupigi Strawweight kanglup ta mai panglakrabi Manipur gi MMA fighter Jojo Rajkumari bu ngarang hanagi Moirang Kendra gi MLA Mairenbam Prithviraj amasung mahaki loinabi yauna Moirang gi miyamna harauta yamna oktuna pungning thagotkhre December 10 da pangthokiba Fight Night aduda Cobra Queen haina mingtholabi Jojo na Gujarat ke Isika Thitebu Ambarda Maithiba Pikhi Aroibada Tabiriba Pumnamakpu Thagatsari